Hej ljudi, dobrodošli u 33. epizodu, tu je vaš Ghost Crafter i evo nas ovdje i imam neke novosti da vam pokažem, to jest nešto što sam izgradio dok nisam snimao. Dakle, ovdje kao što vidite stavio sam trapdoors, mogli bi malo cvijeće da prikupimo. Dakle, eto, nadam se da vam se sviđa. Inače ljudi, kao što vidite, malo bolja grafika, malo sam skužio kako da mi je konstantno 50 fps-a i sad mi je jako bolje. Ali nebitno to, već evo ga, eto, nadam se da vam se sviđa. Dakle, to je to. Sad, ja sam ovdje napravio storage room, sad ću vam ga i pokazat. Dakle, rekli smo da će se on nalaziti ovdje. I ne znam, nadam se da se sviđa. Pogledajte malo način kako sam to napravio. Eto, nadam se da vam se sviđa. Dakle, ovdje sam malo rasporedio chestove. Ovdje vidite cobblestone, ovdje vidite ove neke blokove. Ovdje imamo neke stvari od zombija. Ajde, stavit ćemo i sugar. Ovdje mogu bi malo stikova da craftam pošto trebam torčeva. I aj sad da vidimo malo postavke. Render distance stavio sam na 14 i stavio sam max, frame rate, šta je već, 50 fps-a, tako sam napravio i u Frapsu, pošto ja snimam sa Frapsom. Dakle, napravio sam da je lokovano na 50 fps-a i sad kad stavim na na maksimum, onda mi desi se po neki frame drop, ali ovako je super, vidite, nimalo ne laga, pošto vidio sam jedno pitanje kako da imaš konstantno tako dobar FPS, to jest da je uvijek isti, tako da to je to. Ovdje imamo sedla koje smo našli u prošloj epizodi. Sad, ja imam još dosta novosti koje sam izgradio za vrijeme koje nisam snimao, jer znate da nisam mogao snimati, a imao sam vremena da snimam, ali nisam bio u prilici da snimim, eto tako da kažem. Ja sam dosta vremena provodio na svijetu i sad ću vam pokazati novosti. Dakle, ovdje sam izmiješao, malo čudno ispalo pošto od trave put ide odmah ovako. Evo, sad sam se sjetio, dakle u današnjoj epizodi otićemo po lijane. Taj biom sam našao, ja mislim, iza ovog, tamo skroz iza, tako da ićemo još po lijane, pa ćemo napraviti one nove blokove, to jest mossy stone, mossy cobblestone, tako to, pa ćemo izmiješati s ovim. Sad idemo lijepo po putu naprijed, tamo ima još neke novosti. Ajde prije toga da vam tu skrenem. Tu sam napravio neku, ajmo reći, farmu ovoga mushrooma, pošto trebam za neke potione, tako da polako prikupljam te resurse. Sad idemo vamo gore. Ajde prije toga ćemo otići malo sa strane da pogledamo. Kao što vidite, ja sam tu napravio neke stepence gore, vjerovatno će ići most odavde do ovdje gore, dovde. Tako da, idemo sad lijepo gore da vam pokažem. Ovako. Tu sam stavio neku lampu, da, ovdje sam ovaj okvir napravio, nadam se da se sviđa. Ne znam, meni je cool. Ovdje sam isto ovako napravio. Ne znam da li da vam pokazivam sve detaljno, ali eto, možete neke ideje pokupiti od mene. Ovako, naravno to nisam ja sve smislio, gledam ja dosta youtubera. Ovo sam ovako, idemo sad lijepo gore. Sad, tu gore, pa tu bi mogli još neke kuće da pravimo, nešto trebamo smisliti, ali nije ni to bitno, idemo da skočimo vamo dole. Ovako. Inače imam feather falling 4 čizmice, tako da se ne bi čudili. Ajdemo hranu na C. Ok. Sad, ne znam da li vi znate toga youtubera, ali nije ni bitno. Dakle, u foru sam pokupio od njega, pošto nekako malo nerealno da bi bila samo platforma, pa sam eto napravio to ispod.
Tu su još neke stepenice, kao što vidite ovako. Ovdje će ići neke ruže, ali nemam nešto ruža, imaju tamo jedne. Ajde, uzet ćemo, imamo i žute i crvene, tako da pomiješat ćemo sa njima. Sad, ovo je vjerovatno zadnja epizoda u ovoj godini. Meni je jako žao, ja jednostavno ne mogu da snimam tokom praznika, pošto neću biti kod svog kompjutera i eto, tako da baš šteta. Imao sam dosta planova, ali šta je tu je. Ok, ovdje smo postavili ruže, mogli bi još koji torč ovdje da ostavimo, tako da bude malo svjetlije. Ovdje još ima neke dekoracija koje moramo uraditi, ali ovo sam ja sve na brzinu napravio. Ovdje će još neke stvari ići, kao što vidite, ovako sam tu stavio. Sad, u ovoj epizodi sve vam detaljno pokazujem, ali ne znam, bar ja znam dok gledam neke youtubere, dosta stvari želim da vidim koje on ne pokaže, tako da, eto tako, wow, ne, ovo je bug. Inače ovo je bug, evo, F3A, malo da refreshujem, ajde stavit ćemo na maksimum, tako da vidite hoće li biti koji frame drop. Inače imamo na quality, stavio sam, čak ne quality, details, gdje već, tako, eto, pogledajte, da, sky on, pošto dosta je ljepše kad je nekako plavo nebo, tako da, evo, isključio sam sky on, poslije clouds stavio sam da su visoko, u 5 fps, samo da refreshujemo, ne, uslikao sam. Ok, ajde, igrat ćemo sad sa maksimum grafikom, ali još trebam, ja kad bi imao bolji kompjuter ja bi rendovao video u 60 fps-a, mogao bi eto u 50 jer ipak ono lokovat ću na 50, bila bi dosta ljepša grafika, ali šta je tu je, bit će kasnije, probat ću nadograditi svoj računar, tako da, to je to što sam želio tu da pokažem. Ja mislim da je to to. Dakle, ja sam započeo jedan projekt koji ćemo praviti ne znam u kojoj epizodi. Dakle, Nether Hub, to ćemo nekad kasnije da uradimo. Ovdje kao što vidite tu sam neku farmu drva, mada nije ovo nikakva farma, već samo sam posadio drvo do drveta. Tako da, to je to. Dakle, ovdje imamo sjemenke, imamo bone meal. Ajde vidimo, ma ne, u stvari nećemo ništa gledat. Ja imam još u planu dosta projekata, ali to nećemo ništa sada, evo vidite frame drop. Ovdje sam isto nešto tu pravio isto kao i ovdje, ali nekako ne paše, trebam neku drugčiju ideju smislit. Tu sam neku rijeku pravio, ali nije baš nešto, ne sviđa mi se baš nešto, trebao bi nešto da smislim. Ali to ću kasnije, dakle ovdje sam pravio da ide sve dole i to je to, tako da idem sad da pokažem Nether Hub pa ćemo otići po lijane. Ja mislim da je to to, ovdje nemam više neke novosti, idemo unutra, tako da nadam se da će vam svidjeti ova epizoda. Naravno pozdravi će ići. Dakle, ljudi koji šeruju moj klip imat će pozdrav u epizodama, ovima kako se zove, survival epizodama, tako da ne bi se čudili ako snimim neke mini igre. Vidite sad dosta load je ovaj Nether, to je zato što stavio sam onaj render distance, ali nije ni bitno. Ok, nećemo više stavljati postavke na maksimum jer mi je crashovo Minecraft. Ali nema veze da mi nastavimo sa epizodom. Evo kao što vidite, ideja Nether Huba je nekako prirodno, jer malo je neobično da je nekako priroda u Netheru, tako da ja se nadam da će ovo ispasti lijepo, a nisam želio da pravim kao na nekim vanilama nešto tamo, nešto specijalno. Ne znam, meni se ovo jako sviđa, nadam se da i vama. Ovdje unutra mislio sam da izmiješam blokove sa ovim Nether Quartz, ne Quartz, šta je ovo, Nether Rack,
da izmiješam s ovim, pošto nekako su slični, ali opet nekako to ne paše, tako da nećemo. Sad, ja sam bio krenuo pričati o tim pozdravima. Dakle, ne znam koliko vam to znači, ali ja ću pozdravljati na kraju epizode. Tako da, to je to što se tiče Nether Huba. Mislim da sam sve pokazao. Bam! I evo nas ljudi, tu smo kod naše prve baze, to jest našeg prvog mjesta gdje smo živjeli. Ali nije ovo neki review, to jest nije World Tour, već ja sam rekao da ću jelku ukrasti, ali jednostavno nisam stigao jer baš nekako nemam ni motivacije da to radim. Tako da imao sam u planu da za Božić da bi tad ukrasio jelku i to, pošto imamo tamo jednu jelku koju trebam malo da sredim. Ali šta je tu je, jednostavno nisam uspio, ali ja ću to ukrasti pa poslije nove godine. Eto ljudi, da vam kažem da 5. januara vraćam se u aktivno snimanje, bit će daily uploads. Stvarno ću se potruditi, tako da ne bi neki mislili da sam prestao da snimam ili tako nešto. Bilo jedno pitanje, jedno staro pitanje od Dogger tima, hoćeš li prestati snimati. Tako da želim o tome malo da popričam. Naravno, prestati snimati vjerovatno ću morati jednom. Ali ako bude sve išlo kako bi trebalo ići, možda čak neću prestati, ali ništa se ne zna. Tako da kad bude došlo vrijeme na posao, morat ću odustati. Jedino ako ne bude zarade od YouTube-a, ali mogućnosti su male. Tako da idemo mi po lijane. Uzmemo krevet fino sa sobom. Dakle, ja ću sad ići u ovom pravcu. Mislim da su tamo lijane, tako da vidimo se. Evo ga, tu je taj biom, ali ja sam toliki noob da sam zaboravio škare uzeti. Tako da vjerovatno ću morati potražiti iron. Tako da vidimo se, ali prije toga vidimo zeku. Prije toga, evo ga špilja, tu ću ja naći iron. Wow, ovdje bi mogli biti čak i koji dijamanti. Gdje su već? Vidio sam neke ruže plave. Tako da te ruže jako, evo ih, jako mi se sviđaju, tako da mogli bi čak i te ruže da uzmemo. Pa ćemo lijepo sa njima okrašavati. Tako da vidimo se. Aha, evo ga, imamo za škare. Tako da idemo da pokupimo lijane. Inače, evo, ako niste znali, lijane možete pokupiti sa škarama. Ja da imam Silk Touch, sjekiru i Silk Touch Cramp, ali ne pomaže. Jedino sa škarama možemo pokupiti ovo. Ja mislim da će nam biti dovoljno, pošto kasnije ćemo napraviti čak i neku farmu tih lijana. Idemo još ovo lijepo da pokupimo. Pa ja ću dio da preskočim dok idem kući. Pa vidimo se kod kuće. Sad da vidimo kako se ovo crafta. Aha, moss stone. Čekaj, piše moss stone. Ajde, uzet ćemo ga 6. To jest, ne bi trebalo ništa da pravimo. Mossy stone bricks, ok. Ali prije toga moramo napraviti neku farmu tih, kako se kaže, lijana. Tako da bi mogli to lijepo da razmnožujemo, da ne bi sve odmah potrošili. To bi moglo biti... Ajde, mogli bi ovdje. Ovako. Ovako lijepo, to će sve dole narasti. Tako da, ne znam, eto, ostavit ćemo to tu. Pa bi mogli još jedan chest craftat. Ovako. Pa bi mogli ostaviti te lijane ovdje. Sad mogli bi uzeti ovaj mossy stone, ajde uzet ćemo i odavde. Pa ćemo ovako. Sad da mi vidimo kako bi to ispalo. Aha. Pretty cool. Inače to kaže Etho, tako da njega morate zapratiti jer
dosta ideja koje on pravi, uzmem neke njegove ideje, tako da ono ne pita se, da se vi ne pitate kako to gradim. Da, odmah na početku sam zaboravio pokazati, dakle ovdje, pa šta ja znam, tu sam nešto bez veze napravio, nešto za ukras, pošto bilo bi glupo da je prazno, pa sam nekako stavio ovdje glowstone i trapdoor i tako to. Ovaj zid bi mogli da promijenimo još neke blokove, ali to nećemo sad. Hajmo sad da ostavimo, to jest moram još ovo dvoje da ostavim pošto sam uzeo malo i lily pad, tako da uzet ćemo samo 6 i ovo ćemo tu sve ostaviti. Ruže bi mogli sa sobom uzeti. Ajde, ruže ćemo staviti za sad u ovaj cvjetnjak ovdje, ali prije toga ajmo lily pad ovako da stavimo. Ok, neki mostić, mogli bi jedan ovdje, ovdje, tu bi mogli ružu, pa tu i ova jedna mogli bi tu. Ok. Treba mi spruce wood. Aha, zato imamo rješenje. Dakle, ja ću ovo sad sve lijepo da počupam. Dobili smo stek i po od jednog drveta, tako da ovo je jedan najbolji način da prikupite drva. Dakle, stavite 4 sjemenke ovako dole. Ajde, pokazat ću vam ako slučajno ko ne zna. Još ove 4. Stavite ovako na ovaj način. Uzmete bone meal. Fuck. Pola mi je ošlo u travu. Čekaj malo, ovo ćemo sve lijepo da posjećamo. Možda čak smeta ova trava. Da. Tako da, eto, to je to. Idemo mi dalje. Ok, sad bi mogli da napravimo još jedne stepence gore. Naravno, stepence ću praviti na isti način kao i ovdje, pošto nekako nemam druge ideje, a ovako mi se sviđa. I eto da vam pokažem kako ja to radim. Dakle, samo miksujemo sa ove dvije vrste stepenica i eto to vam ispadne nekako na ovaj način. Ovako ćemo, dakle ono, random postavljate i trebalo bi vam ispasti ovako. Dakle, ovdje, ne u stvari, ovdje bi mogli ovako, ne. Ovako, kao što smo i tamo uradili. Pa bi tu išli na ovaj način. Sad, ja sam još jednu temu sebi napisao koju je postavio Vladislav Stević, pozdrav za tebe. Da li zarađuješ od YouTube-a za sad? Što se tiče zarade, ja ne zarađujem i nisam vidio ni feninge, ni centa od YouTube-a. To jest ne zarađujem, ali povezan mi je Google sa AdSense, ne Google, YouTube sa AdSense i u statistici piše mi da bi mogao zarađivati koliko, oko 3,6 ja mislim dolara, ali mislim da bi trebao biti partner s nekim da bi mogao da podignem te pare, to jest mogao bi podići možda, zavisi koliko taj partner uzima, možda bi on sebi uzimao 30%, tako da eto kad bi bio partner s nekim možda bi dobio 3 dolara, to jest ajmo reći 2 eura. Tako da eto, to ne možemo nazvati zaradom, tako da nema zarade. Ok, idemo da pokupimo sve ovo skupa. Ja uvijek mi je pun inventory, uvijek dok nešto gradim, ali to je ono normalno. Tako da idemo sve ovo lijepo da postavimo. Ovako, pa tu gore bi mogli napraviti kao neku platformu. Nešto slično ovome. Ovo mogu povezati do kraja, pa bi tu gore još neke stepence, pošto nekako grade mi se te stepence i te platforme. Tako da ovdje ću napraviti nešto, tako da vidimo se.
Ovdje nešto fali, mogli bi. Aha. Da vidimo. Malo čudna ideja, ali ne znam. Uopće se ne primijeti, ali nema veze. Dakle, ljudi, evo ga, dovršili smo ovu platformu. Dakle, vidite na koji način. Ovdje sam dodao ove blokove. Malo izdalje da pogledamo. Ja mislim da će ovo ekstra ispasti još kad ovdje gore budu neke građevine. Tu će biti jedna kuća. To će, aj nek bude neka vikendica. U današnjoj epizodi još odavde ćemo napraviti put do ovdje. Bug. Inače, ovaj bug se dešava ako pojačam iznad koliko, 5-6 render distance. Ali nema veze. Dakle, od gore kao što vidite, ajde ovo da ostavim. Kao što vidite, ja sam ovdje napravio neku ogradu. Možda je malo čudna, ali pa ne znam, nije loše. Šta vi kažete? Idemo, idemo nazad gore. I tu bi kasnije došla još neka kuća. Dakle, ovdje bi išla neka velika kuća. I eto, idemo još ovdje dole da napravimo ovaj putić. Dakle, miksovat ćemo sa ovim blokovima, treba ćemo još cobblestone. Tako da ja ću ovaj dio da premotam, pa vidimo se. Tadam! Evo ga, tu smo napravili ovaj put. Ovdje sam stavio cobblestone wall, ne znam kako to izgleda. Sad, malo da mi to izdalje pogledamo. Ovdje bi mogli još nešto da uradimo, ali još nemam neke ideje šta bi tu mogli da uradimo. Ovako to tu ide lijepo do ove farme, mada nije neka farma, ali nema veze. Ovdje kao što vidimo farma Lijana radi. Sad mi kad pogledamo ovo malo izdalje, jako mi se sviđa, što je super. Jako mi je drago što je ovo sve ovako ispalo, nadam se da vam se i vama sviđa. Ovdje bi trebala ići neka kuća, ali neće ići nekako isti stil kao što je išao tamo. Ljudi, ja bih vas zamolio da se pretplatite na moj kanal ako još to niste uradili. Tako da, to je bilo to od ove epizode, nadam se da ste uživali. Ja bih vas zamolio da ostavite koji like. Na prošloj epizodi ja sam vas zamolio to jest nije na prošloj epizodi preživljavanje, već na prošloj epizodi mini igara. Zamolio sam vas da pokušamo preći 100 lajkova, ali nekako nismo prešli, tako da sramota za mene. Ali nema veze, inače viđam da vam se možda čak ni ne sviđa toliko serijal mini igara. Pošto svi ste me zapratili zbog preživljavanja. Ali nema veze. Tako da ljudi, to bilo to. Nadam se da ste uživali. Nemojte zaboraviti na mene. Ja se vraćam poslije nove godine. I sad idu pozdravi za ljude koji su šerovali moj video. Dakle, prvi pozdrav ide za Banex Gaminga. Hvala ti puno jer otkako je on šerova dobio sam, to jest taj dan sam dobio 25 sabova. Pošto inače dnevno dobijem oko, ajmo reći prosječno 10 sabova. Posle Eraj Jahjagić, hvala brate puno. Ramo, Vladimir Milovanović. Ispričam se ako koje prezime čudno pročitam. Veljko Mihajlović, Aldin Kasumović, Armin Zigić, Slatko Slano, Luka, Nikola. I sad na kraju, ako još ko nije me dodao na Facebook, dakle link mog Facebook profila imate u deskripciju, pa me dodajte ako još niste. I to je bilo to. Mi se vidimo brzo, uskoro. I ova epizoda malo duža, eto, nadam se da vam se sviđa i to bilo to, pozdrav.